Эфирге сонундыра көрөгөт. Тыгы хайыстыбатыгар аныгылы көрүүлэх, сөптөк тахымнағы верақтақ әдер жон келлектеріне төрүт сала салғы сайдыға. Сунтар лугар тойбухойго Корниловтар, Жарханга Семеновтар, Түбей Жарханга Коумен, Бүлүчәңі Максимовтен турбут олорбут әдер жон баллар. Келлертен бирдестерин тәнке кескілләғы чата Павел Игнатьевға хайыстыбатыгар туық саңа сонун барын Ольга Захарова білісті. Павел Игнатьев бейте ветеринарный бексер иделях, нехилек сөйітін доробиятын көрен істен олорор. Эдер ки олдагыннар бир үлені манан олор баққа бейтел баққайыз қалаққа хайстывалақ. Делабой мағы белемнер пилорамалақ, бултур, ынақ сөйі әме бар. Самай сүріне тәнкіңор оторус сиригер, сайыстата оттур. Бейтіттен ордарын новай сыпқосқа тылан үп қарчы уматық болунар. Бұйылгыттан бөттігер саната уларыйда. Оттығыната білген алта тыгынчандан тұрар республика, оны bu herke bütüdde hırnta üddete hapçasını tüddete onu otatılır min bem tus bem hanavından bari okul ol keriyete min kahastım terinem min bu hüyün elbeten hilbin opun tuhanan bu bırakılı hiddere meçiden tuha kadarının barıstaklı bol. Tolkuyun onundan sıllarga itiyakti sılcıbakka ılla da tutta. Bu kargı ruhuyda butun kudduk. Üreği bıhan sayıngı onna köyüngü meçirenler sirderin ohunna. Sılgı ınak söğü uayar totor sire manna bollaga. 400 kvadratный metre yennek. Toğun buraya çöylete biten turar. Bu has emiye noya kostan hüyülamıt mantıka butun bu yıl vilayetlerimiz söğü kıstadık bitiyanı. Kahayıstıva kengir saydar, ol tohuta sana kepsetiler, tutular, modun teknika. Pavel bu günlerdeki üyörütün bilginliğin dellemlik üllehinne. Peki, tığınca onu tağlaqqa bile начинающий фермерден программа кистемит 1,5 миллион ылбыдым. Гылагатым те агаяк, онтон хагалан бу хылгы итен кирем албыдым. Агы 15 гылакым билген. Трактор бу пытаңа, тугабыт билген мас кеддер бу техникалынны бу техника бут болганан ото кайсты ото тоолы демен хайын күрүе каха бу хылгылар гыра кахатырга гыра хиргеметчитерге ме тоолы демен бу техникалынны. Павел Игнатьев курдук үләхет андыгы көрүләк саңа жон элбәнистиннер. Ольга Захарова, Радомир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтар.